Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije na Wazalendo ndetse n'abandi basirikare b'u Burundi cyagabye igitero gihitana Rukundo Michel uzwi cyane nka Makanika uyobora umutwe wa Twirwaneho. Ni mu gitero cya drone cyagabwe ahitwa Mukangara muri segiteri ya Nganja muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abashyigikiye Kinshasa bavuga ko abasirikare batandatu barimo Colonel Makanika banze gukomeza kwihangana uburyo abaturage badafite kirengera bakomeje kwicwa na Perezida wa Kongo Tshisekedi bahasize ubuzima. Umwe mu bavuganye n'umuryango Colonel Makanika yabwiye Umuseke ko bamubwiye ko yamaze gupfa. Mbere amakuru yavugaga ko Colonel Makanika yakomeretse cyane gusa. Iki gitero cyagabwe mu gihe hari amakuru avuga ko Twirwaneho yari mu biganiro byo kwihuza n'umutwe wa M23 mu rwego rwo gukomeza kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibikorwa byo gukoresha indege zitagira abapilote mu bitero muri aka gace bikomeje kwiyongera, bigamije guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu nta tangazo ryemeza urupfu rwa Colonel Makanika ryashyizwe ahagaragara n'inzego z'umutekano cyangwa ubundi buyobozi muri Kongo. Ese ubundi Colonel Makanika ni muntu ki? Niba rero bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze ureba handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Colonel Michel Rukundo uzwi ku izina rya Makanika yavukiye mu Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 12 Nzeri mu mwaka wa 1974. Yari umusirikare mukuru mu ngabo za leta ya Kongo FARDC kugeza mu mwaka wa 2020 ubwo yafashe icyemezo cyo kwitandukanya nazo kubera ibitero byakomeje kwibasira abaturage b'abanyamurenge. Nyuma yo kuva muri FARDC, Colonel Makanika yifatanyije n'umutwe wa Twirwaneho ugizwe ahanini n'urubyiruko rw'abanyamurenge rwishyize hamwe mu rwego rwo kwirwanaho no kurinda abaturage babo. Yabaye umuyobozi w'uyu mutwe aharanira umutekano w'abaturage b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Colonel Makanika yinjiye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu mwaka wa 2011. Nyuma yo kuyobora umutwe w'abanyamurenge witwaga Force Républicaine Fédéraliste FRF mu mwaka wa 2019, yatoretse igisirikare cya FARDC yinjira mu mutwe wa Twirwaneho ugamije kurengera abaturage b'abanyamurenge mu misozi ya Minembwe. Ngiyo incamake ushobora kumenya ku gitero FARDC yagabye kuri Twirwaneho bikarangira ihitanye umukuru wabo Makanika, ndetse n'incamake ushobora kumenya ku buzima bwe bwite bwa Makanika, cyane ko n'ubuzima bwe bwite nta hantu hamwe apfa kububona. Niba rwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukandaho tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV. Nge ndi Theogene.